Yebaba Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto alifanya makosa makubwa kabisa katika vita. Ibintu bimeze nabi cyane. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akoze ibara rikomeye cyane. Yongeye kwemerera igihugu cya Angola binyuze mu bufatanye na perezida w'iki gihugu cya Angola, uyu nta wundi nyiri cyubahiro Joao Lourenco. Uyu yamaze kohereza abasirikari 5,000 ba mbere, ndetse ngo hagomba kuza ibindi 15,000 mu byiciro. Ubu tuvugana ingabo za mbere zageze ku kibuga cy'indege Kinshasa ziturutse hakurya ku butaka bw'igihugu cya Angola. Ubufatanye bukomeye cyane, benshi bati M23 iragatoye. Ibi byahawe umugisha na generali ukomeye cyane, minisitiri w'ingabo, akaba n'umwe mu bafata ibyemezo bikakaye cyane mu bijyanye na gisirikare. Uyu nta wundi ni generali Joao Ernesto dos Santos. Uyu ni umugabo ukomeye cyane, akaba minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya Angola. Aba bose bamaze kuzuza umugambi ukomeye cyane, umugambi karundura wo kuza kurimbura M23. Abasirikare 20,000, ibikoresho nibo bagomba kuza kuri ubu butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana icyiciro cya mbere cy'5,000 cyamaze kugera i Kinshasa nk'uko amakuru abivuga. Inkuru zituruka ku mirongo y'imbere ku rugamba ziremeza neza ko M23 izi nkuru yari zimaranye igihe kingana n'ukwezi. Ibintu benshi cyane batari bazi, ubutasi bukomeye cyane bw'igisirikare cya M23 bwakuruye amakuru, ndetse ngo bwamaze kwitegura ku buryo bukomeye cyane. Benshi bibajije ndetse niba ariyo mpamvu M23 yari imaze iminsi mu birindiro byayo yongeramo intwaro, ndetse ikaba yaratanze umwitangirizwa mu bice bitandukanye bitari bisanzwemo imirwano. Kuko ubu tuvugana ibice bitandukanye, Kiringi ndetse Bidegu, hose M23 yongeye kwirukana ingabo za leta ya Kongo. Runingu, aha hose habereye imirwano. Indege z'igisirikare cya Kongo zongeye guhanurwa ku bwinshi. Benshi bati M23 yari iri gutegura ibingibi, ndetse isa naho iri kugira ngo izi ngabo zizagorwe no kugera muri ibice bya Uvira, Ruvunge, Gatogota. Aha hose M23 ntabwo yigeze ihareka nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi bikagaragara neza ko yari yanageze za Karemina, Kindu na za Kisangani kugira ngo izi ngabo z'igisirikare cya Repubulika ya Angola zije gutanga umusada ku butaka bwa Kongo zizagorwe, ndetse zizabanze gucibwamo ibice ku buryo bukomeye cyane. Benshi cyane bakimara kumenya iyi nkuru, ndetse inkuru igezweho aka kanya yemeza neza ko abasirikare b'igihugu cya Angola byamaze guhabwa umugisha na Joao Lourenco, perezida w'iki gihugu cya Angola, ndetse ko na Joao Ernesto dos Santos, uyu nguyu nawe akaba minisitiri w'ingabo, bose bamaze kubiha umugisha. Ntabwo bimeze nk'iby'abarundi, aho usanga Prime Niyongabo atari kumvikana na General Nevutezi iki gihugu kugira ngo baze kohereza abagabo ndetse n'abasirikare kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko ubu tuvugana M23 yabyiteguye, ndetse isa naho imyiteguro yo guhangana n'abo basirikare yamaze no kumenya imibare izaza ndetse n'ibikoresho bazifashisha. Amakuru akavuga neza ko mu gihe benshi cyane bakimara kumva inkuru bashoboraga gutekereza neza ko M23 ishobora kuba igiye mu marembera ndetse igakubitirwa ahareba inzega. Benshi bavuga neza ko ibi bisa naho bidashoboka ndetse bitagoye, kuko M23 yamaze kugaragaza neza ko yafashe amakuru ku gihe, ibintu yiteguye cyane. Intwaro nshya zo mu bwoko bwa 121, izi ntwaro zirasakure mu birometero bikomeye cyane. Izindi ntwaro zikomeye cyane 1255, intwaro nazo zirasa mu birometero bya kure igisirikare cya Kongo cyatakaje ku munsi w'ejo. Izi zose bisa nkaho zari ziri gutegura kuzahangana n'iki gisirikare cya Angola. Uribaza ngo igisirikare cya Angola kiraza kwinjirira he? Izi ngabo za Angola ntabwo zifashishije ikibuga cy'indege cy'u Burundi, kuko zisa nkaho zitaza kwinjirira Uvira, ahubwo zishobora guturuka mu mpande kugira ngo zihangane na M23. Izasarambwe zarahageze, ndetse ibice byose bishobora kuza guturukamo izi ngabo, ndetse n'ibibuga by'indege bishobora gukoreshwa. Aha hose M23 ikomeje kugenda ihabombarida, ihasheringa ku buryo bukomeye cyane. Nta mutekano, nta mahoro ari mu gisirikare cya leta ya Kongo, kabone nubwo bazana 100,000 by'abasirikare. Organization n'imitego ya M23 ntabwo bishobora kwemerera uwari wese kubakura muri ibi bice.
umwe mu basesenguzi bakomeye cyane basesengura iby'akarere ndetse n'umutekano na politike na diplomasi yibanda ku butaka bwa Kongo, avuga neza ko ingabo Angola yazana izo ari zose zidashobora kunganya umubare n'ingabo zari Igoma, ariko mu 23 yarazihigitse. Igoma hari ingabo ndetse n'ingabo nyinshi cyane zaturutse imahanga, abacancuro ndetse n'ibindi. Igoma habashije gufatwa ndetse guturuka za Sake hose kugera na za Bukavu, hari abazungu benshi cyane baje gutanga umusada, benshi bakavuga neza ko izi ngabo za Angola atarizo zije gukora agashya n'ibitangaza ngo zirukane ma 23. Ibi biravugwa neza ko ingabo za Tanzania nazo byavugaga ko zari zoherejwe mu rugo kugira ngo habanze hanozwe amasezerano nazo zishobora kugaruka, ariko kandi nanone bagashimangira neza ko uyu mubare wose ntacyo uvuze. Umuntu ushobora kuza guhungabanya ma 23 mu gihe yaba abijemo ni Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe yaba yemeye ibyo Tshisekedi basaba, nubwo bisa naho bigoye. Ubu tuvugana uretse imibare itandukanye, abacancuro baturutse mu itsinda rya Black Water, abaturutse muri Colombia, abaturutse mu bihugu bitandukanye, abacancuro baturutse mu bihugu bitandukanye nanone byo muri Afurika, ingabo za Congo FARDC, abarundi ndetse na Wazalendo FDLR, aba bose bakomeje kugenda bakubitirwa hareba inzega na 23, ariko kandi benshi bagahita bagaragaza neza ko izi ngabo za Angola banyujije mu gakubo atarizo zije gusoza iyi ntambara. Inkuru zigezweho nanone Uvira, ibintu bikomeje kugenda bifata urundi rwego. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakimera kumva ko babonye ramforo y'izindi ngabo, bahise bumva neza ko ibyo basahuraga yaba amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi biherereye mu birombe bishobora kuza gusangirwa nabo, batangira kugira ishyari rikomeye cyane. Abawazalendo bo bavuga neza ko bazarasana n'izi ngabo zije kubasahura, nk'uko bavuga neza ko nta mahoro zije kubashakira, mu gihe bavuga neza ko iyi ntambara bayirwaniye kuva mu ntango yayo za Rubaya hose ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Abangaba baje kuba bafatira aho bigeze kugeza ubu ari abaje gusahura, ndetse Abawazalendo bigasa nkaho bamaze kwidekarara ko batazajya kuri front line bari kumwe n'izi ngabo za Angola zoherejwe n'uyu mugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cya Angola, ndetse bigahabwa umugisha na Joao Lourenço, perezida w'igihugu cya Angola. Joao Ernesto dos Santos, uyu mu ministeri w'ingabo nawe general ukomeye cyane. Aba bose bavuga neza ko deal done, byarangiye, aba mbere bageze kuri ubu butaka. Ibintu rero birakomeza kugenda biba bibi cyane ku butaka bwa Kongo. Birumvikana neza ko uretse Uvira n'ibindi bice bigiye kuberamo imiripuko karahabutaka, kuko bisa nkaho ma 23 yamaze no kugenda gutanga umwitangirizwa ndetse inashinga amadefense akomeye cyane. Gusa nanone hahangayikishijwe nuko Angola ishobora kuba ari kimwe mu bihugu bigira ngo indege karabutaka zizi kurwana mu bice bitandukanye, ariko nanone benshi bagasobanura neza ko nta ndege zishobora kugirwa na Angola ziruta iz'abacancuro bari bafite za Goma ndetse n'ibindi bice, aho bari barinze uyu mujyi nk'abarinze ijuru, ariko biza kurangira iza Sarambwe zibakindaguye. Amakuru aragaragaza neza ko iza Sarambwe ziteguye uru rugamba ndetse zaruteguye kera, akaba ari nayo mpamvu abakomando karabutaka baje gusoza amasomo ya gisirikare mu cyumweru gishize icanzu, nk'uko byagaragaye. Abarenga 7350 bahawe umugisha, ipeti ndetse bashyirwa mu nshingano zikomeye cyane na General Sultani Makenga, wababwiye neza ko nta kindi bariho uretse guhangana na leta y'ubusambo y'abasahuzi ndetse n'abanyenda nini y'Kinshasa. Ibi byose bari babizi, kuko benshi batangaje neza ko ma 23 ikoze ibintu bitarigira bikorwa n'undi mutware wose witwaje intwaro ku isi, kuko umutwe w'inyeshyamba ushobora kumurika ibi bikorwa ndetse n'amasomo ya gisirikare abasirikare basoje. Ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'abandi bose bakaza gustreaminga ndetse bagafata amakuru. Bisa naho ma 23 yitwara nka leta runaka, ibintu bikomeje kuyiha confidence ndetse no kuba yakora organisation y'ibikorwa bitandukanye bya gisirikare ikomejemo kugeza ubu tuvugana. Uvira yo hakomeje kubera imirwano, Poezero Minembwe hakomeje kurita
gushinyagurira abasirikare b'abarundi bakomeje kugerageza kuhakuramo 23, nyamara bagasanga yabaye ibamba. Iza Sarambwe zo ntabwo zishaka guhagarara na gatoya. Amadubu yisize insenda arasheringa kuri Wazalendo zigasubira inyuma zirukanka, mu gihe zari zaramenyereye neza ko ziza zirasa nk'izisanzura. Kuri ubu ntabwo ariko bimeze. Imana y'Abanyamurenge yaba yatangiye kubumva, ariko benshi bari kuvuga igisirikare cyabo cyarakomeye. Uko 23 ikomeza kugenda yigwizaho intwaro yambiza ingabo za leta ya Kongo, amadubu nayo agenda ahabwa kuri izi ntwaro. 23 igakomeza gusabirwa umugisha n'abamama benshi cyane bahunze ibi bice, bahungiye za Kamonyi ndetse no mu bindi bice, ndetse bahunga iyi mirwano ya Wazalendo. Bakaba bishimiye neza ko ubu tuvugana ibice byabo byamaze kugenda bigarukamo amahoro n'umutekano. Isa n'isa bashobora gutaha, gusa ntabwo baratangira gutaha nk'uko byagiye bigaragara ubwo aba Wazalendo bageragezaga kugaba ibitero bikaba bitagishoboka. Ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyagiye gikomeza gukoresha indege z'intambara kugira ngo kirebe ko cyabasha kuba cyabimura ndetse kikabakura muri ibi bice. Ku murongo wa telefoni twahamagaye abaturage baherereye mu mujyi wa Uvira, batubwira neza ko Uvira ibintu bisa naho ari amahoro, ariko ibiturika byo bitabura ndetse n'amuvuma nyinshi cyane z'abasirikare batandukanye, ariko ngo mu nkengero zaho ho ibintu nibicika cyane. Poezero ndetse n'ahandi harimo ibice birimo Abanyamurenge cyane, no hakomeje kugaragara ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo. Yebaba we, mambo ni magumu katika vita. AFC M23 inapambisha moto hapa kwa vita kabisa. Ibintu bimeze nabi cyane. Ku mirongo y'imbere ku rugamba, igisoda cy'u Burundi cyongeye guhura n'akataraboneka muri operasiyo yiswe Urubobi, nk'uko imaze kurangira yahawe iri zina. Ni ibintu bikomeye cyane ngiye kugusobanurira nawe wiyumvire ibitero karabutaka Abarundi n'ingabo za leta ya Kongo bagabye ku mutwe wa 23 bikaza kurangira ibarashe mu mitwe gusa mu mvura nyinshi cyane muri operasiyo karabutaka yiswe Urubobi yabereye muri iyi misozi miremire, aho igisirikare cya 23 cyari cyateguye kuba cyajya muri iyi misozi, maze Abarundi n'izi ngabo za leta ya Kongo bashaka kubasangayo mu bunyerere bwinshi cyane ndetse mu mvura nyinshi cyane yabagwaga ku bitugu. Ariko kandi 23 yo ikaba yari yamaze kuba igera muri iyi misozi kare ndetse kugira ngo ihabategere umutego. Mu kuza imvura bari ku mitwe ndetse no ku bitugu, 23 yabafitikanyije n'ubunyerere kurira imisozi yuzuyeho Urubobi. Ubunyerere karahabutaka kurira basubira inyuma. Amasasu ya 23 yatangiye kubavugira ku mitwe, niko kwirukanka amasigamana, ariko byasaga n'ibitagishobotse kuko iyi misozi ni imisozi ihanamye cyane. Icyo nkubwira, ndakubwira neza ko ubu ngubu tuvugana operasiyo Urubobi nimwe muri operasiyo zikomeye cyane zahitanye benshi cyane mu bakomeje kugenda bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo aha ariho zari zishiriye. Abarundi bapfuye ni benshi. Ngo byagenze gute? Ni operasiyo karabutaka 23 yapanze nyuma y'uko yari yateguriwe igisa n'imperuka. Abasirikare ba 23 nyuma yo kwitaza indege na drone byari byahagurukiye Kisangani ndetse no ku butaka bw'u Burundi bije gutanga icyo twakita nk'imperuka kuri uyu mutwe. Bisa nkaho 23 yabakwepeye muri iyi misozi ndetse yari ifite amaroketi ashobora guhanura indege, biza gutuma izi ndege zidakora akazi kari kazizanye 100%. Nubwo bivugwa neza ko zarashe ndetse amasasu menshi cyane, niyo yahaye confidence izi ngabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo zize kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zitangire gusheringa. Ariko kandi zigiriye inama ari nayo yazikozeho yo kurira iyi misozi kugira ngo nazo ziyikontorere, ndetse zakekaga ko nta defense zikomeye cyane za 23 zihari nyuma y'uko hari hanyuze izi ndege ndetse n'amadrone bisa naho biri gukukumba bikubura. Aba rero gutangira kurira iyi misozi kugira ngo aka kavura ndetse kari na kenshi cyane kaze guhita bamaze kuba bahafata, maze batangire kuhakontorora babone uburyo bwiza bwo kurasa bitabagoye. Ibi nibyo byabaguye nabi cyane igisirikare cya 23 mu kubareka bagatangira gutondagira iyi misozi
ndetse bamwe bari bafite n'inkoni zo kwicumba, basaga naho ntacyo bari kwikanga cyane, gusa intwaro bazifite cyane. M23 ikimara kubona abanyuma bageze mu cya kabiri cy'umusozi, iyi yatangiye gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Ubunyerere bwari bwinshi cyane, kuzamuka ngo bahangane na M23 iri kubarasa isa n'ibari hejuru byo byasaga naho bidashoboka. Mu bijyanye n'urugamba bisa naho binagoye. Aba rero batangiye kugerageza kurasa kugira ngo basubire inyuma bitonze, ariko byabagoye. Ubu bunyerere ndetse urubobi rwinshi cyane rwo kuri uyu musozi ni naho havuye iri zina ry'iyi operasiyo karahabutaka. Mu kurwana inkundura, imvura nyinshi cyane iba ari ku bitugu. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baje gufata umwanzuro, benshi cyane bavuga neza ko nta yindi shuwa yari ihari, umwanzuro wo gusubira inyuma ndetse uraswa akaba yaraswa mu bitugu, kuko guhangana byasaga naho bigoye. M23 si ukubarasa, irabacucuma. Ubu tuvugana telefone ziri gucicikana, yaba hakurya i Burundi. Abakamanda bari ku mirongo y'imbere ku rugamba bari gutanga amakuru, telefone ntiva ku gutwi, ari nako abatanga amakuru i Kinshasa bavuga neza ko ibintu byabaye bibi cyane. Iyi misozi ndetse n'imwe mu misozi yabereyeho imirwano ikomeye cyane yatumye benshi cyane bavuga neza ko igisirikare cya M23 gishobora kuba gifite uburyo bw'imirwanire bishya. Ahangaha ku Bidegu neza ndakubwira neza ko ibyahabereye ndetse na Karingi bitazibagirana mu mirwano yabereye ku butaka bwa Kongo. Iyi operasiyo yaje gukomeza kuko M23 ntabwo yabaretse ngo abo bari gusigara bagende utyo gusa, yabakurikije amasasu, ariko kandi yirinda kumanuka kugira ngo itaza kugwa muri ambushi za bamwe muri bo. Gusa yatangiye kubarasira kure kuko M23 nubwo yakoreshaga imbunda zitaremereye cyane, ariko kurasa abasa n'abayiri hasi byayoroheye cyane, kugeza ubwo yatangiye no kubarasa bageze mu bibaya kugira ngo ibereke neza ko nta n'impuhwe yari bafitiye mu by'ukuri. Abasirikare batakarije ubuzima muri iyi mirwano ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse n'Abarundi na Wazalendo ntabwo baramenyekana umubare, kuko ni benshi cyane barashwe ndetse mu bunyerere bwinshi cyane, amazi yivanga n'amaraso. Ibintu bivuga ko aba basirikare ari bamwe mu bapfuye urupfu rubi. Ntibashoboraga kumanika amaboko ngo bibakundire, kuko kari akavuyo k'imirwanire n'ubunyerere. Utaguye yabaga ari gukururinda, uhagaze nawe yabaga acanweho umuriro. Ibintu byagoranaga kugira ngo babe banakitanga mu maboko ya M23 cyangwa se berekane ko batsinzwe maze bamanika amaboko. Ibi rero nta cyari gisigaye uretse guhatwa amasasu n'umuriro. Ibintu byagaragaje neza ko uru rugamba ari urugamba rutari rworoshye cyane muri operasiyo karahabutaka. Operasiyo yiswe Urubobi nimwe muri operasiyo karahabutaka nk'uko bitangazwa zabaye, ariko M23 yasaga naho yari yabiteguye, ariko imvura nyinshi cyane yaguye muri ibi bice ikaba yabafashije mu kunoza uyu mugambi ndetse no kunoza operasiyo zari zapanzwe nk'uko bigaragara. Ubu tuvugana M23 muri ibi bice isa naho itafite akazi gakomeye cyane, kuko yamaze gutanga umwitangirizwa. Ingabo nyinshi cyane zahaguye, bisa nkaho ntawongera gutekereza kuhagaba ibitero. Karingi ndetse no ku Bidegu, ahangaha niho hongeye kubera imirwano karabutaka. Katanyama FARDC yongeye kugerageza kuba yarwana inkundura ngo itsimbure M23, gusa birabigora. Inkuru itugiraho neza iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nyuma yo gutakaza indege y'intambara ikomeye cyane yari ihagurukiriye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ubu ngubu kongera kohereza indege ku mirongo y'imbere bisa naho biri kugorana, kuko amakuru aremeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo bije cyakoresheje muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho ubu yamaze kwikuba gatatu yari yapanzwe, kandi urugamba rugikomeje. Abasirikare bo bahaguye ni benshi cyane nk'uko amakuru abigaragaza, ariko kandi benshi bakomeje gusobanura neza ko kugeza ubu ngubu ntawatinya kuvuga neza ko M23 iri gutsinda urugamba ndetse iri imbere cyane iyoboye, kuko ikomeje kugenda ikora ibitendo karabutaka, ibitendo bidasanzwe mu birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za leta ya Kongo. Imisozi miremire M23 yamaze gutanga igisa naho ari umutekano ku madubu, ndetse n'izi ngabo za twirwanaho nyine nizo zitwa madubu, bitewe nuko M23 yari yamaze kugenda itanga support ikomeye cyane na ramforo kuri izi ngabo zirinze abanyamurenge ahangaha za Minembwe.
Minembwe nta gace kari guhigwa ku buryo bukomeye cyane, kuko benshi bagaragaza neza ko aka gace ka Minembwe bisa nkaho abazareno ndetse n'ingabo za Kongo bahafitiye inzika yo kuharimbura ndetse bakaba bahamara nk'uko bigaragara. 23 mu kwambura ingabo za leta ya Kongo FARDC intwaro ndetse no gukomeza kugenda ikora ibitendo karabutaka, nibyo byaje gutuma isaguriraho aya madubu kugira ngo akomeze yirwaneho maze binorohereze 23 akazi ko gukomeza kuba harampfuro. Inkuru ivuga neza ko abasengeye imurenge ibyabo bitangiye gusubizwa, kuko bisa nkaho 23 yamaze kuhatekanisha, uretse ibitero bike nabyo bishobora gukoresha indege abawazarendo ndetse n'ingabo za Kongo kongera kurasa muri ibice bidashobora kubakundira, ndetse ahubwo bagiye kure cyane bishobora kubagora no kugaruka muri ibi bice. Uretse ibitero by'indege ndetse zisa naho zo ziba zigamije kurimbura buri kimwe, ibindi bitero bikomeye cyane bisa nkaho rwose byanahagaze. Aha benshi banavuga neza ko abanyamurenge bari barahungiye mu bice bitandukanye bya Kamanyura ndetse no mu nkengero zaho bashobora kwigarukira mu rugo mu Minembwe, kuko ubu tuvugana kugira ngo intambara yongere gusubira muri ibice bya Minembwe bishobora gufata igihe kinini cyane, kuko amadubu yamaze no kubona intwaro ndetse yamaze no gushinga amadefense akomeye cyane. Mu gihe 23 gikontorora ikitwa Puezero, ubu tuvugana hagaragara neza ko aha harinzwe cyane ndetse nta n'uwakongera kuhavogera. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko abanyamurenge batahita bataha mu gihe 23 itarafata umujyi wa Uvira 100%, kuko bisa nkaho hashobora kuba ibitero bitunguranye bikongera kubagora mu gihe baba bari muri ibi bice, bakongera gusabwa guhunga. Nyamara harimo abamama bakuru nk'uko byagiye bigaragara ko ari nabo bagiye biganza mu mibare y'abagiye bahungira muri ibi bice bya Kamanyura ndetse n'ahandi. Yebaba mambo ni mapya hapa Uvira, bintu ni kuvuta ni kuvute, ibintu bimeze nabi cyane, nivuta ni kuvute, urugamba rumeze nabi cyane. 23 n'amadubu bongeye gukora ibisa n'imperuka ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi. Ninkubwira ngo ibintu nibishya, intambara yabaye nyica nkwice, ibintu bimeze nabi cyane. Urangaragura nanjye kugaragure, intambara yongeye kugera mu kibaya cya Ruzizi, ibintu nabyo byongeye kugaragaza neza ko amazi atakiri yandi. Ubu tuvugana ku mirongo y'imbere ku rugamba, igisirikare cya 23 cyongeye gutwika ibifaru bitatu by'igisirikare cy'u Burundi. Ni imbunda zirasakure zo mu bwoko bwa BM, bivugwa neza ko ari ndetse zifite na capacity yo kurasa mu birometero bigera kuri 60. Intwaro zo mu bwoko bwa 1255 izi nazo zongeye gufatwa 23 yongeye kwagura ububiko stoke nini cyane y'intwaro. Ubu tuvugana amadubu nayo yatangiye guhabwa ku ntwaro 23 kugira yorohereze urugamba. Nimvuga amadubu umva MRDP twirwaneho. Aba basore b'abanyamurenge biyemeje guhaguruka kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo ndetse bakomeze kugenda bahagarara mu birindiro kuri gakondo. Amakuru aragaragaza neza ko 23 nyuma yo gutanga isomo rikomeye cyane yamaze kuba yafata ku ntwaro yambuye iki gisoda cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo, igatangira guherezaho amadubu nayo kugira ngo agire ubushobozi bukomeye cyane, akomeze kurinda Minembwe ndetse n'ibice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge. Uyu mutwe wa 23 wongeye kubakorera igitangaza. Abanyamurenge bagambiriwe kurimburwa n'izi wazareno ndetse n'ingabo za Kongo, bisa nkaho ibyabo byamaze kujya ku murongo, badashobora kongera kwataka cyangwa se ngo babe bakongera kurasa uko biboneye muri ibi bice. Izi sizo nkuru nkuziyemo. Ndakubwira neza ko ubu tuvugana indege y'ingabo za Kongo yongeye guhanurwa nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bisobanura. Ni indege ikomeye cyane mu gitero karabutaka cyari cyapangiwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakurya i Bujumbura. Izi
ndege zari zapanzwe ko ziza gukubura nyuma y'uko M23 yari yapanze operasiyo maze biza kurangira itagenze neza. M23 iza kurya kavari muri ibi bice ndetse muri iyi misozi kugira ngo ize kureba aho ibintu biherera, kuko yabonaga umuriro wakomeje kwaka ari mwinshi. Ibi rero byaje gutuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitegura icyo cyari cyise imperuka, kajugujugu ebyiri z'intambara ndetse amadrone yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi, aya yo mu bwoko bwa kamikazi yazaga afite ibisasu akabirekura bigasandarana neza mu bice biherereyemo izi ngabo za M23. Kumbi baje kugira ko izi ngabo zitagerereye muri ibi bice, ariko batangiye gushyira ku mirongo y'imbere abasirikare ku butaka ngo batangire kwa divansinga muri ibi bice. Ibyahabereye nibyo ngiye kugusobanurira, uraza kumva tekinike na tagitike z'imirwanire M23 yongeye gukoresha maze birangira yigaruriye izindi ntwaro ndetse ibasha guhigika abasirikare basaga n'abari biyemeje kuza kurimbura. Aha niho ibifaru by'igisirikare cy'u Burundi bigera kuri 3 byaje gufatirwa neza, abarundi basubirayo bikoreye amaboko mu gihe bari bazanye intwaro ndetse basubiyeyo birukanka amasigamana. M23 yafashe ibi bifaru ndetse byuzuye amavuta ashobora gukoreshwa mu gihe kinini cyane. Intsinzi yongera kuboneka kuri M23 nyuma y'uko benshi bari bazi neza ko bagiye kuyirenzaho itaka, nyamara byarangiye ibyari kuba kuri M23 bibaye kuri izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ntago tukiri kureba cyane mu mujyi wa Uvira, kuko bisa nkaho uburyo bwa strategie bw'imirwanire bwa M23 bushobora kuyifata mu minota itarenze 50 cyangwa isaha ngendeye kuko M23 yahagose, ariko kandi n'izi ngabo ziriyo zitoroshye. Ahubwo ndakujyana mu bice biri kuberamo imirwano itegura gufata Uvira cyangwa se gutanga umwitangizwa nk'uko mbikubwira. Ibi bifaru biremereye igisirikare cya M23 cyambuye izi ngabo za leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko atari bigusa iki gisirikare cyahatakarije, ahubwo cyanahatwikiye intwaro nyuma y'uko cyari kibonye kuzisubiranayo bisa naho bitari bukunde. Bafata umwanzuro w'umutindi, umwanzuro benshi bavuze neza ko ari uwo kwikoraho, batangira gutwika intwaro zimwe muri zo kugira ngo M23 itaza kuzigarurira. Gusa none abasobanukiwe ibijyanye na gisirikare bakubwira neza ko ubu ari uburyo M23 yari kuza gufata izi ntwari igatangira kuzibarashisha. Banemeza neza ko izi ngabo zakoze ikintu kiri strategique mu rugamba, kuko izi ntwaro batari bashoboye kuzisubiranayo, bagomba gufata umwanzuro wo kuza kuba bazikiza M23 itaratangira kuzibarashisha mu bitugu birukanka amasigamana. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko indege y'igisirikare cya leta ya Kongo, ndavuga nyine ubwo ni indege hagurukiye ku butaka bw'u Burundi, kuko kubatandukanya kuri ubu bisa naho bisigaye bigorana. Indege ziri kurasa M23 mu birindiro bitandukanye, by'umwihariko dore ko zongeye no kurengera zikagira mu kibaya cya Ruzizi, ziri guhagurukira ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, zikaza neza zitangira gukubura kugira ngo zize korohereza akazi abo ku butaka. Abo ku butaka ariko bo ntabwo bahuye n'urugendo rwiza, kuko nyuma y'uko izi ndege zari zamaze kugenda maze n'amadrone yamaze gutanga raporo ko yamaze gukubura ndetse hasigaye inzira nyabagendwa, ndetse ko nubwo bahura n'akazi kataba gakomeye kuko abasirikare bamaze gushwiragira ndetse batatanye, nyamara ntabwo bari bazi ko igisirikare cya M23 cyari yakavari muri iyi miringoti bagiye baca nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho. Ibice bitandukanye izi ngabo zagiye zirwaniramo hagiye hagaragara ibisa nk'amarigore cyangwa se imufurege izi ngabo zica kugira ngo zishyireho imitutu y'imbunda, mu gihe umutwe ndetse n'igihimba biba bisa n'ibiri muri iyi mifurege, maze bakegura umutwe batiye gutangira gusheringa. Ibi nibyo byacutse izi ngabo rero z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, batangira kugenda ndetse basa n'abisanzuye cyane, nyamara intare za Sarambwe zari ya kavari muri iyi rigore. Ibisa n'ambusha, ariko nanone ntabwo arambushi kuko M23 ntabwo yongeye kubagota, ahubwo yabatunguje amasasu menshi cyane y'urufaya, basubira inyuma amasigamana. Hakurya kutumvikana kuratangira, bamwe bati abo mu kirere batubeshye batugambaniye, izi ndege zarashe bande ko tubona ahubwo wagira ngo nibwo babaye bashya. Abandi bati ibyo ntabwo twamenye uko byagenze, ahubwo twagerageje kurasa buri umwe wese kandi inzira
twari twayiciye ariko ntabwo twamenye neza ko abo bari bari hafi aho ndetse bari benshi cyane ku buryo mwageragezaga kurwana ku buryo butoroshye. Inkuru irasobanura neza ko ariho havuye kutumvikana gukomeye cyane, bamwe bati mwatugambaniye, abandi bati ntabwo twabagambaniye, twakoze ibyo twagombaga gukora. Ibi nibyo byatumye birara ntibategura abakomando bashya cyangwa se bashobora kujya imbere mu birometero runaka ngo bategure urugamba. Bahita bumva neza ko drone yamaze guca inzira n'izi kajugujugu, bahita bishora ariko kugwa mu mutego ukomeye cyane. M23 kugeza ubu ibice ifite iri kubikontorora cyane, intwaro zabaye nyinshi, ikomeje kwambura igisirikare cya Kongo n'abarundi intwaro. Gusa amakuru avuga neza ko izi mbaraga ziri gukoreshwa na M23 nazo ziri gutuma itakaza abasirikare ariko batari benshi ugereranyije n'igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kuboroga ndetse kirira ayo kwarika nyuma yo gutakaza ingabo nyinshi cyane. Abarundi bo ntitwabara, nejo twababwiye neza ko hari amakamyo abiri yajyanye imirambo n'inkomere ajya i Bujumbura. Ibintu byababaje benshi cyane batuye kuri ubutaka bw'u Burundi kubona izi ngabo ndetse zisa naho ari izo kurwanira igihugu cy'u Burundi zikomeje gusa naho zishirira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu za General Neva utegetse iki gihugu. Amakuru kandi ava i Burundi aravuga neza ko kutumvikana kongeye kumvikana muri leta majoro y'iki gisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru abitangaza. Hakagaragara kutumvikana nyuma y'uko Prime Niyongabo akomeje kubwira General Neva ko bari bakwiye gusuganya igisirikare bakagabanya ingabo kuri ubu butaka, mu gihe ingabo zisa naho ziri gushira nabo bakita mu kwitegura urugamba barimo kwitegura guhangana na Red Tabara nayo yateguye kubasaho umuriro ndetse itababariye. Nyamara biza kurangira ibi General Neva atabyumvishe bitewe n'agatubutsa kura hakurya kwa Kisekedi. Amategeko n'amabwiriza yatanze akomeza kugenda kurikizwa, nuko umugaba mukuru w'ingabo amagambo ye ndetse n'ibitekerezo bye bikomeza kugenda bishyirwa muri trash. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa n'abamaze gushyira inshingano mu gisoda cy'u Burundi, kuko bo basa naho batari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bari gutegekera mu mahoteli akomeye cyane, bari kurya amanyama ndetse banywa n'amayoga nk'uko bikomeje kugenda bibabaza abasirikare bato bato bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi kandi bisa n'ibyabereye mu mujyi wa Goma, kuko abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje gushiduka abakamanda babo batakibarizwa muri Goma, baragiye kera. Abandi mu kubura communication ndetse no kubura icyerekezo, M23 itangira kubatwikaho umuriro karabutaka, bareba inyuma cyangwa se basaba oda y'icyo gukora bagasanga abandi bagiye kera. Ibi nabyo bisa naho ari byo bigiye kongera kuba kuri izi nkabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Amakuru aratangaza neza ko abanyamurenge butuvugana bongeye kuryama bagasinzira muri iri joro ryatambutse, nyuma y'uko bari bamaze iminsi cyane barara bagabwaho ibitero ndetse n'amasasu menshi cyane araswa n'abazarendo. Ariko nyuma y'uko aho M23 yongeye gutanga umwitangizwa birometero byinshi cyane ndetse inaha ku ntwaro amadubu, nyuma y'uko M23 yari maze kuzambura izi ngabo za leta ya Kongo ari nyinshi cyane, byaje gutuma imurenge ndetse no mu bice bihakikije hongera guhinda amahoro.